kasade match num na me hia panyin bi e fe ne kwadwo twumasi me kwana me ya me komi krom nti me ho na mo frɛ me sɛ maame ma woni so kakara nkwanhie ni papa bi so opeyira ware the same time ama na hwɛ ne fie ama no na oyo kwantuni nti ni e maame ensakora nti omo ye sensen no na sɛ me na me so ne asi so na mpo me yam simi lolo fe no maame lolo fe na me de bae nti me bae me ba Sunday me frɛ no so nyame ya adoma emra Monday anopa nti me koye na o so otonde bacho oye ba oton product oba ofanema edi product abrochine ma ana se o yobi o wa brochiri o abrochi wo London nti oba no abi so wona ni fie ne nti me ko no wo store na me di nkoma nti ko wie se the time obedi ye no ya so nti item bia ofrem se me na me won cheche me fie ho ne ma nti na be 2 weeks na ayi de manim ma me kra no ko ba ekoi ti wo pre no ho chinchina ye ye ni kra wie a me sister na okuna wu ma me delay kra memra na won cheche me na me wo fie peso otukwan nti me ne nti asetena bone nyame se enka no ko me na anya hwe o ka so be ware me na me ka jense saa dia a onko ho busua be se me ne betwe mpra dendenden bia nti mo fa ba ko ye adwuma wo Silver FM fe na jesi Johnny Wanda pa cho da bi asetena mo tire ngire na mem o da bi ana di afi ne di bi mu na si pa cho de tense o ye se me mfa me metena fi ho no no o ka se me se Ghana ne ma nso nkru nso wonto ma me mfa me ne ma me fi ho ti ma me de me ne ma nyina che mami nyabotre wo ye se o se betina fi ho no se Ghana fo mo ne ma so nkru nso to ma fa ma me ne ma me fi ye wurade na wo busia panyina wu pa cho da bi wo maami ewu maami ngbi wuni nua kasade na wo se mfa wo ne ma ma ho a wontumi fe nkogu abusia pani fi na wontumi fe ma wo nua bi na ade cheche no na apese wo kire me sesei pacho maybe me po me na me say makoye kokoye dabi wo atimatim makotua half was it 30 million for 2 years enti o ma me half ni na mfa nkososo mfa ne mane kogum na me nkotua eske bia ba na me hwe de obesi aka no ye no say ene ma di ene ma na me wa enti mi enya ho ma ifio no na obi o wale mo erade so mi mu na se obi o wale me ifio obi a se wasi abrɛ mo so obe ware wodo ne ema eba o si nso nkronso no atimi di ne ema ni nyina achichi wo abura wabusua panyina o nua no wo ho yo kasai anti eba se ono ka se me ka se wi no se ifio ne ma bia o bia eye media na saa ne ma na me de ba me ba be ye die nti me call ma me 3 rooms apartment edan bia o ho ade me pa cho de o ko san krata me pa cho na fi wo se ye wo de anakwa be so na ye wo de o so hia wisdom ni bi o be do fi kase se ifio na me call na ampa wo se woni yire me ko do fi so baby a so ni ho na kire sa tola so ye bi pono ama na me fa ne se bo papa panyin nso wonti ni twa tro se you na be shia wo kwana no de wa ko busu yo katki dijeze onya wo bone me nim se ositie no wonti se bia se bio na mrantie a obe hawo ye basa kwasem me fa ne se papa panyin nti eba se chincha me mra fi wono no in fact na miniska e be handan e de me ma nagum na se me de ne ma ne che ento ma me frɛ me makora se me ma no se busuani bi anya ma ho a me ma me wo ma na msi andi ma me ma no fi eba fi o enti baga na kwa busa no se da wo se ma me fa ne ma nche nipa ho ya mfone ye na ne ma me te na se bibini na bi o pam ma me a na ne ma no bende oh ma me nyesa na ma me ba fi ha no mpese 2 weeks no me nya na ho asem bi enka o ma me o ya de pa me mpefi ento ma me so ba ya na dwuma o ye bia wo fi ha no ma me fi o ko tra fi ho no woni papa ni na net fi ho me pa cha na mo dan ba ko ma cho da bi o ma wo apartment 6 bedroom no 6 rooms no me wo 3 rooms apartment no so wo 3
ena wan frɛ wo se bra no ne wo nada mpacho da bi ono ene na wo kwa wo ya wo dodo pra na nya wade ne wo ko ba no aduane wo no ne side ho no kitchen ho no ahyehyɛ ti me no aduane wo no ho a me ni te dan ne table so ne didie wia no obi awura ne dem akoda wia na me ye kitchen ho adwuma wia na makowura me ho no makoda ti anopa be 9:30 no sorry nti me nya fie ho adwuma wia anwie no me mo be me ho no ya ono so security ile no me na ye ho adwuma ono no otua ne kanti me okache me se obetua me ka de se okọ ansa na otua me we de ne ese nya wade o ka se betre ne fie se ne yire kro no wo ho a otua oka because ye fie adwuma bosume so ado de ma na wo fa ne se otua oka sa no ene me ka no se die na asi mam do fie ma me kota no ma anya ne fie me na me ye obibi na de boni si manan ya ha me kopim se ma ye obi na so de bi asi manan me kota ma anya ne boni bia enti script no ene e ba se papa ne nye na memra na mini ne onya ba ko ne yenwie papa no na me ka che ne se me ni hwi a me woni ma me di da ta mo so na se me tu afidan ne mu akwa me ne ma kiama so woni ma onko na me ha da wo adoato ifia me kotena mu me yi me ne magu ho no no edan na asi ase pacho you enti me woni ma enti nya de metuma me wie papa no enti me ka sa no wan kasa bi security no tifio mo ama fefe security fo mo hwe yi o enti me ka sa no wan kasa bi ena me bo ma na ma ne se da sei na security naka ena so wo ka ho nipa me ensa omo wakasa asem na kire omo ena metu na firifia mabo na me na si 3 rooms wo tabre enti metu na firifia ena me de waka asam de man kasa bi enti be 2 weeks time me ho no ma na sister bi me so me ko ho nyina na e ma ba fi ho na me hu so na obi awura room da bi a kitchen woni nipa no ko enti be 2 weeks time na sister bi ba ho ade be cham na tuma free fi ho no enti no mu yi ne ma free host ho wura store na me wa kitchen ye aduane man kasa sa ja wona de no enti ade chen ye no mai bibia wie na me ko kitchen yakwa ko ye aduane me bomu a omiye me do no ana me friend phone so nam nana me kwa am ta fe nana se dani afi ana me fa ne se oye achiase empanyifo ne binti me friend nana ti me friend nana me ba chon ka me ba ye aduane adi o mi dware enti mi dware no o dware be 1 hour time no o miye me do no ana me friend nana safo achiase nam nana safo no ye hwan o mfa se papa ne nua me fa so wo fi kroba ko me fa ne se wo nua yo because one ma me be fi ho no me ko fi ho so ade chen o ba fi ho enti me fa na nasafo ade a chi ma ye adwuma bia wie ma dwara bibia na me ko na na ko ye adwane adi na me friend wo so wo dware so be 1 hour time we me do no bia ko no aduane no amie puna keka eno so ko Fred obeji awade enti ampa me friend so se adidi mu wa dance ono me ko fi ono no ma di na manyina che no e ka address mi lo na me obi amfa ma no na me ko fa address mi lo ne ba fi ono no ese mo de minti bi wi ase da o e ka address mi lo a me di ko fi ono no woni me kontokwa ho papa no ete mam du fi e die na asi ndi ma de asi ni se o ma me di me na manyina che no ma anya na hwe no otu mi aprape da be no otu wanya se otu fie free o March num wo kotre fe wunya asɛn ma se ka kana kam yenya bosome ne na otwemienu bosome ne na otwemienu pe na akotre fe o na wo si na ta ma aso na wo si nti onye odan ti odi papa no wo pese oye odan me de oni ma na o ma odi che ni ma de che no na me so mfa me ne mama me back sister enti me de na o ye se me ntumfifo me ka che ne plan se me ne ma nka onyi ni se bi awade na amaso na ehun broken heart ba da bi mama me ni hwi na che so bi epon no oba ne hye ho na oba hye ho ana ba cho da bi oba ade be chama sa incident na sie no oba na okoe woni na nkɔhye room anya hwe enti ade chi na omie me do na wa mia me frɛ na nasafo ana nasafo ka jem se ude mame do fie nya hwe gina ho na wo be bie wo do no enti mi amedwemu anade na ekoso mi nyina no bie mi do no enti yesa onema
wode wama wode chiche na abeje wade saa ne ma na oka se fa chiche no wo bo krata atoso na mama krata antoso e die ne hu adanse die kire se papa ne ka se fa ne ma chiche menua ba ade bi wo ho a obi na se behwe me fie mame bi a wo ba bi ene wa mo tu ena wo abetena ne fie ho ene wa me ho na bo ena onu so pam de a eho ye nhehye ye obetimi yeso ope ba bi ma wa wo betena na be ka se wo se wo be wale etifa ne ma cheche wo bra wabusua panyini nwuye wo ma mete ase wo nuanom wo ho wantimi amfa ne ma na ama saafo nyina wo de acheche ne sister ade bi wo ho a me ma no ba kra ba mo se o mo betena mi bi ko to de mi obi o mo bi bi ko je ne ma ma wo ntoasu mu menua ade bi wo ho a wo ma ne ma so me chese me ma no kra mba mo se ne ma me wono mu obi nti obi amfa hwe na wo de chichi wo de am na form ade a chom kwaje wa ade no mom dem na da cha de ma me ntimi enkoje me kra me so a me honam ne ma nyese edam ne ma te se TV ne ba sa no papa no ka kire ne so onfa oni mama me kai o se de sesa me wona me konta kwa gigi na security na kofa sister na ba wo se na ma chi mu dada na fe na wo de ba ko me ba cho wo tu kwan ti papa na ba wo ko ye no kura no wo ko ye wo nya one week ase mu de ase shit bombu case bi se papa me wo ko ye no me before me fifty na ka me mfirifie ho anti security yire no eno no say sister eno ma me 20 million se me mfa eje se wo nyina ne se papa ne fa wo ne ma na wo de cheche wa de ma ano bo ne be som be se sika wo kakuriti ma me nka tenten me gine 1 billion eniema na wo de cheche na hu sky say me gine 1 billion 1 billion se ne ma bo ma me waduma la pa se mi so adwene nya na tuni mama 1 billion empa eniema na wo de cheche me wampa na de na wo gold mpa wo dem mama me ni gold mpa me dem wo sister mama do ade bi wo ha mo ye nyina ye ni serious ade bi wo ka me to be 20 years ni o ene me konya ska wo he sa fon ko kasa na me de wase me konya ska wo he na mato ade abotire hello madam nana safo hello ma hebru ya de na katachi na ho te sei da so be me pio ababa wa bi aba me court wa se efre ni du fie na musuma ni hu papa bi wokotena papa ni fie bosom ne na awotwe mienu pe awurade yesu wo de me yenwie nana yenwie na se papa na tunu a wo se papa ne efre ne se womla no wo ka se womfa ne ne ma ncheche na Ghana fo ne ma nso nkro nsuo wom to de ne ma na cheche nti won kwode a wo gene 1 billion na si nti nana wo so na ade ne kwai na ebe de na sika no ne nsaka me dase mama na me se bibia fanti kakra de me hono no mama ti me tie o mama na me se bibia fanti kakra me ya me se de hono no na me dase wa se de hono yes am se hono bibia fanti na me dase se bibia fanti do kanyina no nya de a ye tiase yo kanyina me bo nya de a ye tiase oboa na me ka me nya ofili fi ya kampepa na kama chese me na na me pa cho brajo adani entrance ya pa di mi nya de na fe na se ni obehia mi na sa no so ka sei leti na cho leti ya e va so bibo nana mami nana safo elo ni tio me se no maame no tena okotena fie ho no papa ne fa ne so obewal na na oye fa ne se bi adodo prapra o me bi oye juma oye be onya be yan fa ne se bi a clinic bi a ko clinic ho bi oye go me na tena so o timi ahwe nyeme yi a ko be me na tena ho na ko hwa na ko no wako odi be na o twe be mi ensa ene odi ho na odi ho ko so aman be 30 million amodi akọ na asetena na anya kama asetena no anya papa no man 30 million about 20 mami o ma 20 million would you say of you bosu me na 8 million mami oba mami ante na ha me pa so mami no ya boda mami no me am dismiss case ni ya dismiss wonua kra ma
me say me fa na mama no nua no regular se wo nua pa wo be kanya so abodam kra ma fra nua ya mam do fio nua ne number we me say me case no I dismiss ono wa na number mama wakotro bi fie 3 weeks o se so wa ma 20 million na be transfer me 1 billion ma wa Mama, me see I dismiss. Your poor case, you can take your case to wherever you want. But me call to have here. And you dismiss. The case is Bomboclat and your shit and your bomb. Me dismiss. Money my better motive so kwa. Dabi, and touch mo say me di kan ma mo cheche mo kire mo. Dabi o. Mama kasa. Mami. Me wa me de me ma che yo. Se ma me fa ne ma fi wo. Wo mami wo ho. Wo papa unia no wo ho. Wo busua pani wo ho. Wo se me de me ma cheche. Wodi. Eti wa ko tro bi fie. 3 weeks. Jadi 1 billion man. Akọ fa ne say. Africa, me nya wo sika be 20 million me nya wo sika. Me pa jaw. Me di kan ka me problem nyina kire papa. Unia na o se enfra no ye enfra no so ne so ni masem no a. Abi je mo magiri nuane na. Ye show ya ye. Ebinum ni nam. TV station to TV stations and ye bon crofo kunadu the 100 million mama the 1 million mama yeti yi ye gisika bi man crofo de bia nyesa wo be ka asem no ano na ye be gisika ma susu ampa so oba fa finyansafo a oti wo santini ba wani atise ma me dia machi no kofa na ba wani ko no sikiti ni wiya no eno dia se mfa wo eno dia got nothing to do with it. Mami bani me ye ne say me ne skit na ndupu no na ewiase yesi papa amfa wa amfa ne so de obekosa me na wo bumi kase a na wa betina me fie se bosome kola ne na otwe enu wa ma 20 million agya wo kwai wo so ka ka me fa me ne ma ncheche court adwuma ye me nua ye di evidence evidence ye kura wa kire se o ka kire wo se fa ne ma ne cheche no wo he what can why na gina wo mami na wo se fa ne ma cheche kula e di eti na de ne me wo de mpa adomala kwa eni mpa wo de cheche wo bra wa busia pani wo ho mami your case I dismiss be eni ama no ti sa ne ama no na mami do fi o se eduru 1 billion ha oba do fi Sani amana ase tu wabi. So anu abedi mani makoto me ne mama a. Sani makesika no. Mami. Me se mama a me case no eye dismiss. Mati. Matu asem na chi. Me da mo se. Wabedu fie. Akosi edu fie. Versus wapani chumesini na nasafo kantanka. The case is dismissed. Matu watch. Mati. Me da mo se. Damasi. Me damasi say. Me di beji amanti mi afem ofa. No. Na magu manu masi. Wenya ni mukuasi Ghana for mo pe no kore. Wakoti no be fie 3 weeks. Wo kwa wa ma 20 million. Wo se me meti na me 1 billion ma. Me 30 million. 20 million bra. Wa ye bi. Enya ba. Wasam na wo ka no. Kaka bibi. Reasonable price. Wa mo kwasia na aka se me kwaji 1 billion ma no. Sabi 1 billion wo wa. Me nema na mepe. Ene bi asade a Mr. Chapo, pra obi na wa broche no be fra obi se. Betina me fie hwa o mama. No aja boso akwaji edura hye fie wa. Ne yakobo pa be kum nkrofo. Wo ye niema enya ofi o ka se kwa. Wo se adama me. Adai. Mama papa ye esa wo Ghana. Me se me so isu de. Wo pe no kura ma. Ne kwasem. Me de no kura be ya twuma. Wo nyame ne me boafo. Ne kwasem. Meni mabuafo ne kwasem ene ya maame ne ya papa no eti show yi so wo be de wakotena ne fie 3 weeks wa ma 20 million enye quick what me 1 billion are you okay? No okay. Ma focus in action. Bomboclat. You are right. All day in court. Osaya ya to wase. Boko. Diasem. Na se mo he dia. Adia to. Court